درباره همین تاریخی که نگارشان بسیار میکردن، همین اسکندر مقدونی خیلی بی‌رحمی بسیار میکرد وقتی که آدم‌ها رو زنده و زنده گم میکرد، یا که همه های کالای اونها بسیارتر مقبره و چیزا میساخت. اصلا سبب خالی به فکر من بی‌رحمی بسیار همان میکرد. های برای ملت ما تاجیکان اولین هجوم عرب، چونکه ما دین ما در دوستی بود، آنها آمدن مجبور کردن، کشتن، زنها گرفتن، بعد آدمهای خودشون سرکاراشون ماندن که دین مسلمانی یعنی دین عرب را مجبوری به خلق تاجیک گذراندن. Чингисхон маъқул набуд, ана Гитлер, мас мисол нацизм, баъд вай масъалаи забт кардани заминҳо, куштани одамо, ҳамин корҳо маъқул набуд тамом. Чингисхон чӣ чиз? Чингисхонам ҳамин хел. Ваям фақат масъалаи забт кардани замин, забт кардани ҳамаи заминҳои ҷаҳон мехост забт кунад. мехост ки тамоми ҳукмронӣ дар худаш вай кунад, ҳамаро ҳукмрон кунад, худаш ҳукмрон шавад, худашро худо ҳисоб мекард. хел маъқул набуд ҳамин короша. Чингисхон мисол ва лашкарош ба ду қисм тақсим кардаги буданд. Якташ ном дошт мин бошӣ, якташ сад бошӣ. қонунаш ба дараҷаи вай сахт буд ки мисол агар аз як даруни ҳамун лашкарош як лашкар хатогӣ мекард, ҳамун лашкар чӣ қадаре буд, мисол 100 кас, 1000 кас ҳамаша мекуштанд. барои ҳамин хотир қонунаш ба хотири қонунаш нафратовар буд. Амир Олимхон барое ки таърихи мисол миллати тоҷика мисол ба пасраи зада буд, мисол зулм кард барои миллати тоҷик. мардум мисол мардум заҳматкаш намемонад ки мисол хучон мустақилона кор кунад, бисёртар деҳқонона мисол кор мефармуду, мисол болои корфармошон болои оно зулму ситам мекард. ман дар таърих ба ҳамин Чингисхон нафрати зиёд дорам барои ҳамин амале ки ба вай тавсия додан олимои замонаш ки ту ҳар рӯз барои ҷавон монданат бо як-ду нафар духтарои бокира ҳамхоба шавӣ ва худро ки амалҳои ниятии худро ту ба охир расонӣ ва ин барои ту фоидаовар аст. Ба ҳамин хотир ман бисёр ба ин нафар дар таърихам нафари даҳшатовар, нафари бисёр ҳам нафратангези ман дар таърих ҳамин шахс мебошад. чунки вай нооромӣ оварда сари қудрат ҷаҳониён ба мардумро пароканда кард, дар зери фишор давлатҳои гуногунӣ аз ҳамдига ҷудо шуданд, пароканда шуданд. халқҳои гуногуне ки дар илму дониш буданд, онҳо аз байн рафтанд. خب برای آلمانی ها چه خوبی داشت نباشد؟ برای آلمانی ها خوب آن داشت که مقصد داشت که حقوق حکمرانی آلمانی ها به طور وسیع در سرتاسر جهان پهن گردد، مستحکم گردد. چون که آلمانی ها در گذشته در دولت های اروپایی بسیار تاثیرات خود را رسانده بودند، تریتوری از خود می گرفتند، مبارزه های گوناگونی تشکیل می کردند. همین چیزها در آن نشانه بود و گیتلر هم شاید از همین باشد که باوری داشت که وای همین ملت نیمیس را به یک دولت پرقدرت و جهان وسیع پهن می نماید. давраи союз ленин ҳам зарар овардаги ба мо бисёр мисол гирем. агар давраи союз зарар агар баён намешид мо мумкин ки дигар вай ба мерафтем боз хубтар ин рӯзоба бо мо пешравимон баландтар мешуд. мо мустамликаи вай намешидем. давраи союз социализмда мустамлика намешидем. агар мо ба ҷои социализм мустамлика капитализм мешидем, пешравии мо баландтар мешуд нисбати вай социализм шудагӣ. ба фикри манам хел